یا جمعه چی کارش میکنه اگه رفتن نمیتونه شب در خوبش مادرش هم میبینه مادر گیله میکنه که بچه‌م من منتظر بودم اومدی بعد همون خوب میگه که مادر جان شما اومدن من خبردار میشی میگه بچه‌م همین قبرستون همین شهر یک کوپرک جدا میکرده است میگه ای بالای همون کوپرک شاید در روز 1000 نفر بگذره من صدای شلفه پایتر از بیان همین مردم میفهمم آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و اینچنین سفید کردن دندان ها، اینچنین راست کردن دندان های کج شده، دکتری دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در فلان و بیسمدان و خیلی اجازت نداره اما وقتی شخص زیارت رفت قبرستون ای همین شامی شب جمعه سر میشه و روز پنجشنبه به جمعه همین شام وقت شما میشه و تو دمیدن صبح صادق سحر شنبه را یعنی که دو شب یک روز آزادن ارواح بیشترش در محوطه قبرن میگه وقتی که میروه همون مرده هم میشناسن چی فرزندی فلانی میگن پدر از زیارت اومده است برای سعی کردن در یک هفته یک بار امکانش باشن از بیگه شد میرن؟ بیگه نمیتونی روز برای روز جمعه ای همین دمیدن شامی روزی پنجشنبه که جمعه میدرویه ای جمعه دو شب یک روز ای تو دمیدن صبح صادق سحر شنبه را شب پنجشنبه به جمعه روزی جمعه شب جمعه به شنبه این همین مدت اگر این شلو رفتی انا آگاه میشوند خبردار میشوند خرسند میشوند همین روز جمعه برای نشکن بهترین روز ای همه بهترینش همون جمعه یوخی همین مسئله را گفته استن یک شیخ همین ابن قیم روایت میکنه یک کتاب داره با نام الروح عجیبش همین که همین خونه ساخته همین سلفی همین کتاب میکنه نخوندیان این پیرشون حساب میخوره و اگر همین را میخوندن این خد دیوانگی نمیکردن ابله در اونجا این همین قرائت قرآن در سر قبر مستحب بدن نشد این همین شناختن و مقصد این همین چیزا رو صراحتا با دلیل حجت این مردک آوردگیه برای براش یگون کس دعا کنه فاذا لحقته کانت احب الیه من الدنیا و ما فیها وقتی که همین دعا را میکنه همون فرزند دوست برای میت میگه از همین دنیا و تمام نوش و نعمت دنیا بالا وی دنیا چیه خودش آخی هیچ مرده نیست پر حسرت زی مرگ حسرتش زان است کشکم بود برگ یگان مرده از مرگ پشیمانی ندارد ندامت ندارد مؤمن باشه اگر فقط همین ندامت پشیمانی در چیه توشه کمتره گرفتم امکان بیشتر داشتم همون امکانات استفاده نبودم ورنه از چاه به صحرا افتاد در میان دولت و عیشی گشاد زین مقام ماتم ننگین مناخ نقل افتادش به صحرای فراخ نباشه اوخی این دنیا را به عرصه قیامت مقایسه کرده میشه در مقایسه نمیگنجه یا دنیای پری چنگ خاک اینمی کسلی و ویروس و وبا آخه آدم مؤمن رها میشه و همین مثل که طفل اشکم مادر میبرویه گریه کرده و دنیای روشن ندید بعد آرام میگیره آن هم خیلی آرام راحت میشه و منزل صدقی نه ایوان دروغ باده خاصه نه مستی ایزی دوغ میگه و این الله عز وجل لا يدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال الله ذوالجلال والاکرام از همین دعاها و ختم قرآن و خیر احساناتش یا جمعه چی کارش میکنه اگه رفتن نمیتونه شب در خوبش مادرش هم میبینه مادر گیله میکنه که بچه‌م من منتظر بودم اومدی بعد همون خوب میگه که مادر جان شما اومدن من خبردار میشی میگه بچه‌م همین قبرستون همین شهر یک کوپرک جدا میکرده است میگه ای بالای همون کوپرک شاید در روز 1000 نفر بگذره من صدای شلفه پایتر از بیان همین مردم میفهمم خطا شناختن اوسو بیسته خشو به قولی کسی که میره زیارت میکنه و قرآن تلاوت میکنه الحمدلله گمان میکنه مسلمان نیست که لااقل سوره اخلاص ندونه همین 3 بار سوره اخلاص از صدقا بخون انشالله خودش یک ختم قرآن میشه ثواب یک ختم قرآن میشه
ба рӯҳ мебахшӣ. ба худо қасам барои ӯ маити азами дунёву тамоми нӯшу неъмати дунёро болотар. ҳазрат дар ҳадиси гаҳарбор ки аз ибни аббос ривоят мекунанд мегӯяд ки малмайиту фил қабр илло калғариқи фил мо. маит дар дохили қабр мисли шахсе ҳаст ки дар об афтидасту ғарқ шудестай, ҳамин дар талосаи ҷонканияи мунтазире аст ки як аз дастша бигира ягон банд партоя ба қапа. янтазиру даъва. маит аку мунтазири қапидани даст несту, мунтазири як каф дуоай. янтазиру даъвата талҳақуҳу мин аб ав ав ах ав садиқ. ҳамин аз ягон дӯсташ ба хотири аллоҳ кардем ки бахшидем, худои таоло мебара мерасонаш. ва инна ҳадията алаҳёи ила аламвот аддуоу валистиғфору лаҳум. бешаки шубҳа ҳадияи зиндаҳо аз барои ҳамун мурдаҳо ин ҳами дуову талаби истиғфорай дар ҳақшон. зиёд дуо кардан дар кора. ҳамин шаб пешаи хоб 3 бор сураи ихлоса бихонед. қабла ихлос сураи фотиҳа алҳамда, 3 бор сураи ихлоса, фалақ, нос, охи як хатми қуръон шид. ҳамаги ҳами 5-10 дақиқа вақта мегирад. дар ҳамшон дуо кунӣ иншоаллоҳ. ҳам худат баракат мебинӣ, ҳам рӯҳи оно болида мешавад. дар ҳаққи дуои хайр мекунад дар ҳамон олами барзах. ҳам иншоаллоҳ фоидаву манфаата ба фарзандон мебинӣ. камо тадину tudon. то чӣ хеле муомила кардӣ ба то ҳам хел муомила мешавад. эҳсону некӣ кардӣ дар ҳаққи падару модар, чӣ дар вақти зинда будан, чӣ баъди вафот шуд, ҳатман ай фарзандамро мебинӣ. худо кунад ки ҳами фарзандои мусулмон ҳамида дарк кунанд бафаҳманд. ин ҳами намозе мехонем охи субҳаналлоҳ, ин намоз ҳам барои зинда манфаат дорад, ҳам барои ҳамун маит гузаштаҳо, хосатан барои падару модар. маҷмӯан аз барои тамоми мусулмонон ҳамин намози мо шумо фоида ва манфаат дорад. ҳамонам мақсад бисёр заинтересовани бигем чӣ бигем, бисёр ҳавасманданд ки ҳамин мардуми мусулмон намоз бихонанд. дар қадаи охир дуо мекунӣ аллоҳу мағфирли ва ливолидайя. худоё мағфират кун мара, мағфират кун падару модари мара, ва лиҷамиил муъминин, мағфират кун мара, мағфират кун падару модари мара, ва лиҷамиил муъминина вал муъминот вал муслимина вал муслимот. тамоми мардҳову занҳои муъмину мусулмона. ҳамин дуо дар ҳаққи ҳамаш меравад ку. оли баъзан мо фикр мекунем яке агар ҳамаи мусулмононро куш кунам шояд савобаш ба падарам камтар барава. мо ба оршинои худ чен мекунем. моро як кас агар 10 сума дод буга 10 кас да тақсим ку маҷбурем 1 суми тақсим кунем. ита фикр намекунем ки ин оршина, ин измерениё, ин мерилҳо барои парвардигор ҳеҷ эътиборе надоранд. ӯ 10 сума худованд дар 100,000 кас миллионӣ метавад. адад надора, ҳисоб надора. ӯ парвардигори қодире ки ба ҳама кор қудраташ мерасад. ҳамун хатма ба ҳама бе ягон каму кос мебара мерасонад. дар ҳаққи дигаро дуо кардӣ, дар ҳаққи там дуо мекунад. субҳон парвардигор раҳмат мағфират кунад. дар баҳрҳои ҷаннат мустақарш будад. иншоаллоҳ фарзанди хуб вақте падар дорад, ҳукми зиндара дорад. яке ҳамин нишонаҳое ки амал манқатиъ намешавад, ҳамин фарзанди солиҳай. фарзанди солиҳ ки дошта бошӣ, ба яқин иншоаллоҳ ҳар дуое мекунад, намозе мехонад, аҷри подоша мисли одами зинда ки мегирӣ, барои амал қатъ намешавад. мегӯям худованд ҳифзат кунад иншоаллоҳ.